hinggai seng Upindranagar ADC village ni o amchai dularia amchayo bithi sawoi duijona ek poribarni nok ni borok thuyo ni khanawoi seng kisa borok no subanya ni phayo bodol nong seng hinggai tirpra motha ni dol hinggai chini sohel sar saiklango je jaya chuya tongkhai joto jagana nor kisa naikol de mangkhagai jona ja mamani kicha subai ni saiklango hinggai bin kokbanya seng ja mamani chini Upindranagar ADC village ni hoite seng joto oi koro chairman motongo hingga haito ekjon advisor committee ni member abon seng joto mili lai o jagao seng bono in total hingkai in total 60 kg 60 kg moton seng bono ini mairung subanya nei phaka hingga o mairung no boro yasak di kita rom di hingga am sai chini joto lukorong no kesak langna musung otom hingga joto no seng jerokom khaima haino kita misa jama mani subai nang tho o chini o 24 Ramchandra Gat candidate ni boro rongno ang obono kesari kelangna musungo joto no seng haino kita misa joto no saya cuya borongno subai tu nei ang ani khabai khubai kesar kelang hamba ঠিক আছে hamba তে কাইছে কক সংনা মুসুঙ্গ Upindranagar ADC village ni chairman কয়েকটা কক নারংনা বই কে সেকেন্ডারি তিনি seng mulai hamba ini sarik jalan wo seng sai sobo ta yang tam tang para ya kami wo seng busa te buma si chau thi na si chau thi ma jaga seng je man te chini Upindranagar ni ngai tin ti ba ma thani ngai je seng rang sa da khak le seng je man te mai rong tuoi ri khai ka borong no subana khai ka seng lai tangai ni seng belai na angko tangai sini seng joto thamsa ngai na kok bak sangai na seng kini om hai thamgo seng hai mana tangai ni sin buah grani naharmo te chini em sa suhel ni naharmo te seng bus kango om hai ke tebo yak follow thana angthong tebo buino je sugya na seng subana angthong om joto no om na hare na seng bus kang gredal le ni bagai seng sabawa seng joto thamsa ti ba thamsa ke seng halai na angthong ngam suk sai no ini angko ni hambai achani bung gotang ko munai mo je thei tong nai ni ni tam klai